الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه بله جه برنامه باوری دن باش وره تماشاوانین هجا و دلال امجاره کدن ده برنامه باوری ده لپیش برونه تماشاوانین هجا و دلال وکو هند زانن روژه پر گله کی تیر و تجیه لعالی کی ویروس ها کرونا جهان همه احتلال کریه اشغال کریه داگیر کریه و عالی کی دجیان بیشن مها پیروز مها بخیر و بیر هات البردریه ما ایشف مها پیروز لدریه مدخی ام بجنه بیجی تبخیر و سلامت هاتی سر و سر چاوار هاتی وکی هند زانن وان مجارن آورته کو درکتن پیشیا ما گلی تماشاوانن ما کو برنامه ما دشوپینن یک بیگ دشوپینن من نبی هوای دوام دکل بلش بجبر کو هند تشت روجاف درکتن روجاف گوهرین وک کرونا ویروسی وک تشتدن ما بله بهن سیداین خوره لسر تکیلیه عالمان دوره امویاد برنامه چکر بو دواماوی ما گفت بو ایوریش برکو مثلا نو درکتن هوله ما هنکی برنامه مجیل برن گوه هفکتن ام لیبورینا خود خوازن جیش تماشابان خواه مهوان من یه ایرو وکی برجی هون زانن ما مستعمل امینه تبخیر و سلامت هاتی سر چاور هاتی ما مستعجا ما مستا براستی وک ما دست پیک دجی دیار کر مجارا ما خواستم لسر مثلا امویا پر بسکنن و پر دمکی درج بسر و او امویان شیرو بکن و جگل خورا وکن ما هنکی نابر دای به شخوا صبح روزی رمضان دست پید که بخیر و سلامت ما پیروز به کرتاسی مجرد من نه به لبلش بو حرمت روزی رمضان ما رمضان برنامه باوریه انتخابن هندی که سر خیراتنا روزی رمضان بکی وجگل مرد چه بینه ام بندوار چه نجبه ما هانه و ام در بازی مجرد خبر مجرد ما وک ما گویی امی لسر بیناسا کنه امویت دوام بکن لنها جبنا حرمت روزی رمضان اجتماع شوان مره هم چد بجنم و صاب کرتاسی سپاس راستی ماه رمضان ماه کپر پیروزه و ماه کپر گرینگه جبونا جواکی جی هم دا عالی مادی هم دا عالی معنوی دا پیامین پر گرینگ تیده هنه پیورین پر گرینگ هنه لی دسری دا همو علم اسلام پیروز کم ماه رمضانه و هیویا ما داخازا ما کو اف ماه پیروز ببه وسیله دسری دا اشتیا جواکی ببه وسیله هفگرتنا جواکی و ببه وسیله رزگار کرنا بندستا جبن ظلما ظالما ددم کپر اوتا جیبه مها روجیا ایسالی وفادار ده نفسه بله معلومه جبر نخوشینا کرونا جواک پر اوت بیه پر نچار بیه جالی مادی دا عالی تکلیان دا در فتنه مانه پر زحمتی چه بونه پر زحمتی چه بیه و گل کسی امدزانن
پر زیده جی نچار بیه براستی به میلیونا ام دزانن کو انسان روزانه دخبتی و او تشتی کو ایواری او که کدا وی چی بگیرتا چی بدانه که دبار مالا خود کر لی مخابن ایرو به سبب وی نخوشی نهانه که بیه کو نکاره آن کاری خوندا کریه آن نکاره جمالا خودر که به جبوی جی ام دزانن به میلیونا یعنی پر نچارن جبو خاطری وی مها روژیک ام دزانن آلی کی مها رمضانه آلی کی روژیه جی که یعنی اساساوی که انسانی که روژی دگره کسی که دو آلی آبوری دا وسا نچارن درفت وان تننه دبار وان درباس نابن که واب بیر بینه و وی او اخلاق پاروکرین دو خدا بده آواکرین بانگوازی امجی لهر مؤمنی لهر تماشوانی که لما تماشد که هم جبر خاطر مها روژی که اساسا روژی آرمانجا روژی یک جی اوه پاروکرینه اساسا اولا اسلامش خو اوه بله ام دزانن جالی سازی مداجی هن کمپانیا جهات که دست بکرن یدبه هر کسی که امریکا وان کمپانیا آنج دمالا خدا جیرانه کی خو گندیه کی خو هموالیتیه کی جتاخا خو به قدر کج دستی ویته دکاره درفتی وی هنه مالباته کی بکه برای خو دکاره به ریکا وان سازی هنه کی تبلی وی کمپانیا پر باش و قنج ببه آلیکاریه کی چیز دستی ویته آلیکاریه کی لی انسانه کی کو پیدوی وی پیه که بگی جوان انسانی که پیدوی وان با آلیکاریه هه براستی جی روژی چقاسا گرینگ به خیر روژی چقاسا زیده به جبونا که خیر اف روژی گرتنا انسانا بگی جوی واتا خویا معنوی دبی انسان دوی مها روژی دا جی هنه که ده زیادتر به هستیاری نزیک ببه یعنی دشتی که معرف جبوی مها رمضان یا سرکه ببیجه یعنی دبی هر انسان دجی خدا جخوک امدزانن یعنی مها روژی زکات فطر انسان ده مها روژی دا ای که بده پرانی ده مها روژی دا جیده به وی مناسبت هنکی جی دبی لازمه انسان ما زکات خو فطر خو هم زکات فطری هم زکات خوی ماین به وی وسیله هنکی هی کوی بده جبو کوی فرضیت هنکی جسری رابجی یعنی به بزانبون خرج بکه بده جی کو وره قبول کرن یعنی هی زکات مال خود ده زکات مال خو وسا بده کو زکات وی اف دانه هر با خودش وره قبول کرن او جار دل همو علما اسلامی پیروز و براسی جی ام بهاتنا ما رمضان جی پر کیف خوشن لی ذکرم یاجی ببیجم یعنی دمها يعني او نقاش كوها هي دنافا جواكي دا قالوا روجي بقر نقرن يعني ما روجي معذرتي انسان ايكو نكر بقرش خبريجي د اياتا د قران دا جيفيا ذكري دي بيجي بله رخصتها ايكو معذرتي وانا يعني روجي نتني لسر ام بيجي دوره اسلامي دا فرض بيه دا حمو باور حمو اولاندا روجي هي جدايه مهر اسلامي دا جدايه يي كاربه بقروي بقره ويكو نكاربجي خو اما مستا مجرا مشخامي ام هر انسان مجرا خوالي و افغوت كي بر بالكيش هال بيرامن دوی مثلا کرونا ده تشتکی نوجی از باورم بلکه نه حد ما ام ویا وقفت و بیجن آنج او کامتنه یا او قاضی دستلاتیا ما اولی لبله از ها بیجم او کسی کو دکتری خب فیر به بعلم بیجل هم بری کرونا بنیات ضعیفه او جی دکارن شخره باش بپرسنج عالمه ابیجم قای اجوا او جی ویج روزی گرتنه بنا معاف کردن يعني او بري جي خو امجن بريا وينا خوشيني جي كسي كود آلي وي تندرستي دا بسكريكي وي كو زرار بدا بدن او شوي قشتيه بل او شوي قشتيه دبرانه كده جي ايدي او تقدير انسان كي بخوازوي بقرا كي نخوازوي نقرا او ليه تشتكي كي بقرا كي نقرا دبي د مها رمضان دا جي هر دم زيداتر د آلي
هستیاریا جواکی دا برپرسیاریا خوی زیادتره بوی برپرسیاری تبگره و yani بقان درفتی ویچی قاسه بله گوری درفتی خو yani bu keseki ra bu brayeki xura bu ba alikar zekat xo fitr xoji bir de ciye ku pevisti win pehe بله سپاس که مامسته مجاره روزی براستی پر درجه ام بجن عبادته کی پر گرینگه ما کی ساغه و برنامه اولی جدر وی برنامه ما باوری و چه بن و بحثین وان ان شاء الله دروجی ده بینه کرن اما ورن سر مجاره خو مجار برنامه باوری برکو هر کی کیاوی ها ام هر کا خو ام در نکوین مجبورا خاطر روزی 5 دقیقه نجره وقتاندن سپاسیات کن مامسته ام تنسر مجاره خو مجاره ما و گاوا کومرود دیروکا اسلام دنیره الروجا ایرو و دیروکا اسلام دنیره امویان چاغ هد سر دسپیکا اسلامیت ده ام بجن چاغ نووه کرن جوی عالمه کو ایرو ام تید عالمه اسلامی ره از و باریه دمه پر گرینگه کومرو سر و بسکنه امویان ناس بکه و کرنه و حکمداری و چا حکمداری بدست خستنه و اف تشتی حتی ایرو خرابی قرجه حتی ایرو هاتنه که جبو چه هاتنه ام تخوازن سر امویه بسکنن مگو ما روجیه اجل اوقاس جمره بکوی بس اما بحث روجیه کر مانستا اف اموی چاونه یعنی کینه چاوت کاری و بده نقص کردن یعنی اقتدار چاو خصن دست خود عالم اسلامی ده سرویات خوازن اجتماع شبان نمره اون باخفن کرم کنم سپاس الدسپیکی بریک ام yani rast bahse emeviya bikin dibe em tespit tişteki bikin nesep anan bejin secere soy na yek em bejin soy an nesep ya biyolojike yani ku dibe ya kes ne kare bibjeri nefsa yani biyolojike ya duyemin ji ya em bejin hişmendiye zihniyete evana ji ku derê dest pê dike destpêka vanan ê ki ji zarokê Adem aleyhisselam ji Kabil û Habil e ji destpêka mirovahî ye belê malûm e Kabil yani qatilê birayê xwe biye û bêbext biye em wisa bi zimanekî ku were fêm kirin bibêjin ew yanê bavê yani weka nesebek ye Kabil bixwe Habil ji hakeza ji wê derê em bibêjin dest pê dike tê dewra İbrahim aleyhisselam tedî ku di ayeta Qur'anê cur be cur da jî dibêje yani bilindahiya neseba İbrahim an em bêjin Dawud wisa nebiyên mayîn dibe li ser yê didike yani em bibêjin di qisa Fir'awn Hazretî Musa aleyhisselam da tedî dibêje ji tirs û fikarên Fir'awn ji ber ku wisa zalim bû zor bû dibe yekî ancak dibe hindik qewmê Musa aleyhisselam pê bawerî anî yani duê qewm ku dibêje ne qewmên neseba em bibêjin biyolojîk e neseba ku wê hişmendiyê dipejirîne em bibêjin ji Kabil û Habil ku tê ew ka duyemin Haşim û Abdülmenaf'ın. Yani ev mînakê wayê devra wan de Haşim û Abdülmenaf. Niha hesûdiya xizmîtiyê ji hemû hesûdiya girantir e û zortir e. Di nava civakê de. Dema ku hesûdî di nava xizman da aqreban da çêbû hesûdiya xizma yani pir daha girantir e. İşte mînak jê me goya ya yekemin ya Kabil û Habil e duyemin ji merv kare bibêje ya Haşim û Abdülmenaf e Haşim û Abdülmenaf kîne na Haşim û Abdülmenaf du biran e Haşim û Abdüşems e bibexşîne lêborîna xweştema
تماشاوان اجد خازم كن پیشان آب وضع عبد ایدی بله ام تبلابدو دکن مغازه بيجم حتى بله بله هر ناط دوجی السريع. زاروک عبدالمنافن بله يعني عبد الشمس وحاشم هر دوجی زاروک عبدالمنافن بله جي حاشم عبدالمطلب بله ويعني ببيجن اوكا بابك حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بله ين ما يجي اموينه بله يعني امية كرة عبد الشمس بله وابو سفيان جي كرة امية أمية بله ليه دبيش بنا كمر اموية ناس كه دبيك مر يعني او كواناز بكدبيا دسبيكا بافكي ودا كسايتا واناز بك نا حاشم ديرو كده اوها تپنا سكرن وك ام ببيجن شوبا قصاي قال كي وان كهاتيه باجار مدينه اوا كريه باجار مدينه جالي چاندو هنري دا پر پیش خستيه قال كاروبار پر أو هابيلة پر بقيمت كريه يعني مثلا يك جوانا نيكي وك قدام د مكه دا دار ندوة آبا كريه تدي مجلس كي كو بالزمان إيرو مرف دبيجه براستي جي دبنجا هاويدا أخلاق هبيه أخلاقي وبارفكرني وحمو باشيه بله بالزمان كي ام ببيجه مودر كمر ببيجه ديمقراطيك بيه نجي كاروباري وي كو مثلا بروسا هيجاتي ديتن يكجي مثلا ام ببيجن هنك سازي دايا آوا كرن وان سازي هانكيرا ميوان كچونوي دري بي تو اوكي مادي وكرنا مثلا ميوان خارنا ودانه و خارنا ودانه اولهيه وبجي انيه بيكو تشتكي جي كسي بقرا ندبي هشام لسر في اخلاقي لسر في ميراثي نقول هابيلة شيخ حاشم بله مر بيجي هابيلة ليه عبد الشمس وكريوي اميه هر تم ديرو كده او هاتي بينا سكرن دبي يوسا شافي وا لان بيجن لكذا هنا كذا لكذا هنا خل سر كذا جدار واي خبدن اوا كرن دبي يا كذا بي خويدان işte devamı vanani kişi Ebu Süfyan'e emrola Ebu Süfyan her mümine ki her Müslümane ki burası hemen bibejin herkesi ku merak kiwi em bibejin gelo İslam jiku despekir çavat Ebu Süfyan nastıka yani yek em bibejin sembola yani vek şahsekiye ama hemancı vek sembola zihniyeteka serdema cahiliye Ebu Süfyan kure Ümeyye biye Emevi جوانانه کراتین گوتن بکرتاهی کمر ببیجه. دیروگا پیغمبر داشت علیه الصلاة والسلام همه حتی فتح مکه حتمی سر فرمانداری لشکری بویه هنبری پیغمبر. Yani em bibejin vek soy nesep ama em bibejin biyolojik evan abune yani Haşim ve Abdüşşems birabune. Babı ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Haşim'in ve em bibejin Ebi Emeviya ji Abdüşşems'in. Abdüşşems o Haşim birayı hevdune zaruki Abdülmenaf'ın. Ömeyye kure Abdüşşems'e o Ebu Süfyan ji kure Ümeyye'ye. Ha iyice em bibejin evanan ki rol evana de devra İslam'da ana evanan ki خلیفتی چوا به دست خواستم به کرتاهی که ام اویانی که جیوکن چوا کندوزانه جخو یعنی حضرت محمد و صحابیه علیه السلام زرار هری مزن اسکنجا هری مزن به حرمتی هری مزن دنب قبیله مکه دا هری زیده جی امویه دیتنه Bu mezini wanjî piştî ku Ebu Cehil hatiye kuştin bi heyle û düzenbaziyê jî mezinatiya Mekke Ebu Süfyan kiriye destê xwe. Piştî wî ku îdî fetha Mekke tê kirin neçar dimîne qadeka ku xulserê bike bide jiyankirin namîne ew kurê xwe û hinek ehlê wanî mayîn jî dibin em jî Müslüman bûn. دبن امجي مسلمان بون جخوا خبردانا خود جبينه که سيدا الروايات اگر صحيح بيجي كو از باورم صحيح حضرت علي وقتا نقاش واده قوتيه معاويه قوتيه يا مكتوب جرشيان دي وقتا كو دعوه خليفتي كي دوزا خليفتي هي حضرت علي الصاغ قوتيه يا معاويه
خلافات جوار النجازة أنتم من الطلقاء هونش طلقاءنا بله نجازة جوار بله حضرت عائشة جي دم مثلا دم جارة رازبونا خديجي به دم جارة كو أو دكوجا كو حجر دكوجا از باور ذكر حجر بن عدي بله حجر كوري عادي كو دكوجا جيرا دبيجا اشتا كوري اشتا يعني بوي دايكاوي او بناف ذكاء دوزان يعني اولاد اوي تدبيجا عيني همان هتابتي لي ذكاء بلكي اسلوب كاس بكردي ببيجي موسى او كناي تام بناكم لي امورن اوي معاويه يعني اموي شوا ام بيجن خليفتي بداسي خدخن دما كو پیغمبر عليه الصلاه والسلام هنا نو وفات دك معلومه نقاش وناقوقي كبنا برا مسلمان هذا انصار ومهاجر هذا ويكي ببا خليفه واذا مي خلي ابو سفيان دوي شاخدا دكوزكي دا دكميني دا جبونا كو شوا كا ام بيجن دسلاداري انا ام بيجن ريفابريا اسلامي بداسي خو بخن ويش اخي اوج حزه پیشنیار حضرت علی رادبه دبی یا علی دبی تو قریشی تو کره آب پیغمبری تو زابه پیغمبری دبی خلیفتی دبی حقیقته دبی کا دبی تو قبول بك از بیعات بدبکم اذا تو هیزک نکاره لهنبری خلیفتیت دری يعني وهر کسی جنچاری بجوی بیعات بك حضرت علی گو پیناک برسوا ویدی که دبی آرمان جاته ناقوخی جبوت ناقوخی تیکی نام مسلمانه نه آرمان جاته کو خلیفتی امنه. إجبار کو چاوی هیچ نبره بسخت. نکاره. هیچ بیش بلاد کنترل امنده به حتی کمن. يعني او دخازه بكو حضرت علي بيكو مثلا استشاره كي بيكو بسر خو او خو خليفه اعلان بك ابيا بس دما ناقوقي بله صح بس دما ناقوقي كناقوقي دنافرا بيجي مسلمان هذا شيء ببا اوجي فايده ببين الان جخرا ذاك جبوكو يعني خوتي دا بدا افاكرن معلومه هشمنديه دسلادارتي ده حمود يروك ده وسنه دبي عول ناقوقي تشيكه اولجي حضرت علي كوبو يا خليفه بيغمان وجه اله هناك برتك چيبانا و ناقوقي جي دركتانا بله بشتيوي بشنيار دشه باز دشه با حضرت عباس اب حضرتي ابا هيا خجيد بريد بله دشه با آب حضرتی پیغمبر دبی عباس دبی تو آب پیغمبری قریشی حقیقته بله او خلیفتی حقیقته دبی تو دبی خلیفتی دبی یه مایم ما برندی دبی قبول بکی دبی که تو خلیفتی خلیفه اعلام بکی ازی بیعاتی بکم و ازی نظام چه قصد دوه و ام بی جواکا بزمان جواکی یعنی ازی هیز قوت بین لپشتما حضرت عباس شرا دبی جا دبي والله هي دبي وك هي ملعون دبي ازانم ارمان جاتا نه خليفتي من دبي ارمان جاتا دبي كنت فتنه ونفاق دنافرا مسلمان هذا تشيكي دبي درد كيتي خليفتي من درد تدا كنت فتنه كي بدي اباكرن اوجي ريوي دكباوي او دكا افاناني كي الدوره حضرتي عثمان دا بنجها دسلاداريه خدا فيجن بله بنگاه دستلاداری خدا بیجن بچوید بنگاه دستلاداری خدا بیجن حضرت عثمان yani sanki ملاهیم بو بله ملاهیم بیه وی آنین اوی yani جوی ام بیجن نوی نیتا وی باش موسی نیتا باش بله راست نه علی صافیتی اوی آن ام بیجن حضرت عثمان جی دوی علی ده هنکی کتیه از پر باور نکنید برای وقتم رود خوینه حضرت عثمان پر انسانه کی بله جخل لقب ویجی زینورینه یعنی وسا تیگوتن لی امویه جوی صافیتیه عثمان جوی نیتاوی باش فایده گرتنه استعمال کرنه لوی دریدا بروکراسی دا یک به یک جیه کو ام بیجن وسا هری جیه کو هری يعني كريتيكن مروفي خو بجي كرنا مثلا وكا حكم شي مروان كوري حكم حضرت ابو بكر پیغمبر او سرگون کریه مشخت کریه طائفه بله آیات گوهران دیه
حضرت ابوبکر نحواندیه حضرت عمر نحواندیه بله. چرا حضرت عثمان قبول کنه که بین بخه ام بیژن سکرتری خو ام باش دانشمند است بله کریه یعنی دبی کاتب سرکه یعنی ام بیژه همو تشتی اوی دبندستی مروان کره حکم ده در حکم ده مروان کره حکم پیغمبر سرگون بله وی سرگون کریه دو خلیفه پیش حضرت عثمان جی تبی کو داخواست هاتیه کرنجی وی عفو نکرنه وی نبخشنه ری ندانه که وره مدینه لی حضرت عثمان ایدی بشه آوای هاتیق ناکرن بشه آوای وی پیدان قبول که وی آنین کرن yani katibe gişti, sekreteri gişti yani du kırım murove duyemin de evka halifetiye da. Na kevre duye deri da biji kirin. Hatta gelek embiji ulema gelek dirogzan ev yani raperine kula ev kirini kubun sedem raperin ember Hazreti Osman çibuji dibe evanane ki bizanebun le aliye ki murove xudan biji kirin بزانبون اینک تشتی کو برتک جواکی لهمبر عثمان بشه کرن با آواه که عثمان جه پیشیا خود درخن ایدی کو دستهلاداری یک نکار به واژه دور بکه نه میناکاوی چیه؟ میناکاوی ابوذر غفاری براستی مروف تم بحثا وید که یعنی بنیره دست که دا که کرنه هدفا خو ابوذر غفاری کرنه هدفا خو چما ابوذر غفاری کرنه هدفا خو çünkü ابوذر غفاری دوست پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوست وی راست بوید ابوذر غفاری بهشمندی خوشی بجیانا خوشی بسکنا خوشی صدی صد جواک اساس گرتیه دبی وقت سمبول کا دادوری بیه وقت سمبول کا جواک بوینه بیه وقت سمبول کا کی کل ابوذر غفاری نهرتیه پیغمبر به بیراخوانیه جیارا پیغمبر به بیراخوانیه نه اصلا وانا که د شخص ابوذر غفاری دا زانی راست مداهله به حضرت محمد علیه الصلاة والسلام کرنه مداهله به وی جیانا که حضرت محمد علیه الصلاة والسلام هم تبلیغ کریه وحیا کجبا خودی هاتیه لانسانتیه لانسانان و هم جی بخوش جیایه وک میناک انسانی کوی دینه جویانه کی وی جیان اساس کردنه ده جیان خدا دانه بجی کرن اوانانه که مداهله بوی جیان بخو کرنه نها چه دکن پشتی که عثمان حضرت عثمان راپرین به işte راپرینی دا وی دکوژن شهید دکن من مروان ده به سبب که حضرت عثمان شهیدی کن بله يعني اوجي مجاركي بسري خويا مرض قال سري اجي كمر بك بو تفرعاتك واليه هر واليه كي هر رخبات كي فكريه بلكي برنامج ترنا كان بكرت ورن دما دسلا داريه و نابشتي وشتكن حضرت علي كتبه خليفه ضربه لحضرت علي دكن يعني راس ضربه لحضرت علي دكن اجل ضربه بوصنه بل بحيله حكمتي ضربه لحضرت علي دكن تزويش بيه ایدئال کوچ بیه یعنی دم کو بیاد به حضرت علی نکریه دبیتی قاتل عثمان بینی جزا بکی تبینی جزا بکی بوی ایدئال بیات عول پینا که 2 سال عول پشتی ویجی به او که حکمتیجیش خو خلیفه اعلان دکه به حیلا حکمتی خو خلیفه اعلان دکه پشتی که حضرت علی جی شهید به معلومه خو یک خلیفه اعلان دکه نهاد ویده داشت که تدی کره حضرت علی حضرت حسن لأو که دبه خلیفه لأول ویتینه وی اقناع دکه وی دخابنه دارستی مرد بجه نباشه اصلا سک خویادی اما دخابنه یعنی وی نچار دکه یعنی حیله که وصل لید دکه یعنی بتینه بدست هفجینا حسن تینه حضرت حسن جعری دکه یعنی چما حضرت حسن نگویا ده پیش ده بخیر امی ورنه سوی داری معاویه بخواه گل لک حدیث دراو لسر پیغمبر و زده کرنه بارد که من آنه وره روایت اکیده مدیتیت بجه حضرت حسن گوتنه یا حسن چما تا خلیفتی بدست وان و برده تا مسلمان رازیل کرن دبه گوتیه اینه حدیثی که پیغمبر هیا جاره کی پیغمبر گوتیه علیه الصلاة والسلام و افتورن من یعنی حسن و روزه کی بکوه نابین ده
هزین خورد ده هزین مازن ایوال هف بینه ها demek ki evana seri Hasan xistine godine peygamber olsa gotiye ha demek ki peygamber işareti tekiriye ava Emevi u Hazreti Ali bihevketin deheze mazın te wal hev beni evene bu sebebi lehevatına ve olsa eğer ku mero becev hadisa peygambere haşa peygamber ket valayı da olsa seyda yani şaş ne fehmi haşa yani de bece peygamber got even ne bu eve hatta iloji he ev her du hez lehev ne adne rast بله Rasa seyda Rast, mervet gari bi viyajı ispat bike ku ev hadis darava iftira al peygamber kene haşa ya te bece peygamber ket valayı haşa nefsa ya te bece hadis darava çünkü hatta iloji ve hazar havi çahi merv ne zani fakat hazar pişti 1400 sali tizkare baş fehmi ke bece ola ya yani dinaber avan da hey açtık içine bir ittifak içine bir hiç ne biye بله umidata her şey bir seyda yani umuda mkhatine ve ticari içine be yani şima yani ne ku keyfamete içine bir Bita hazika şey şima megu yani evanan ki dürok da hendik nesebe ku yani nesebe mecar dedi bejim biyolojik na yani ve kujide u bavkine nesebe ku dibe da ali bavik da gijin hebduna nesebin hişmendi yani her girinci evet şu beli nesebe hişmendiye beli işte evanan ki ev nesebe hani ki kabil dest pedike o em bebejin belki kabil u habil aliye biyolojike le ev aliye biyolojike em bebejin nine aliye hişmendiye ev sembolün belki şu yani merhaleye duyemeyinci ya Haşim u Abdüşşemse yani bana ne ki kineka jihun nesebi yani hizmeti dinav beravada biye le berdevamiye uyda ev yani ki icabiye kineka بیا هشمندی چما اموی بکرتاهی که معرف چه ولی آیات قرآن جدنیره که ابو سفیان و اوکی هاتی لعنت کرن یعنی اوانه که نسبه که ملعون لعنت کریه یعنی اوانه که بردوامی اویه جبوی ویجی از تجاری جوی لحواتن دناو اتفاق دنابره هر دو نسبه دا چینه به و دنابره قابیل و حابیل دا چینه به و دنابره نمرود و انبیجن İbrahim da şeyne be ve ticari navbera Muhammed Aleyhisselam ve hişmendiya ve embejin ve embejin hişmendiya cehaleti zani ve şeyne be naha derve vahyi Hazreti Muhammed ribere ki pırzana buya peşbine ki hoş buya derve vahyi embejin çava yetişki usabı beje ve 1400 salıcı pek ne olsa jhut taybetiya vana ne ki taybetiya embejin olperesta Olperesta tu zani naha duhaf din hene ol hene beguma dine ku em bibejin em pe bawer dikin newsa ev semawi kuj ali khode da bereka wahyi ji peygamber ara rasul rahat yaşandın o rasul ji li ümmeta tebliğ kiriye eğer ke bawari pe aniye ke bawari pe naniye le yen minan emewi u yen minawa اوانا که uydurma bir Türkiye dibijin. Tuzani. Lehev anine, vab xwa çeker. Ev bixol lehevdutine. Ha ija bişavay tibiji lehevdutine. Tibi şavay lehevdutine. Naha evji emi ana verin uye mijariji. Naha emevi piştiku yani em bibijin piştiku bu hilaku bürokrasiya zamanı Hazreti Osman razibuna xudeji ve tamam valiyi em bibijin katibi em bibijin yani bürokrasiya دو زمان حضرت عثمان ده همو مروف خوی وسا زیرک ده عالی خدا حیله باز فتنجی بجی دکن بوان کرنه هنه که دبن سدم که راپرین حضرت عثمان را دبه و انجام راپرینی ده توزانی حضرت عثمان تی کشتن تی شهید کرن حتی نجبر که هفجین حضرت عثمان دخوازه وسا ملت yani evan ebe ku eriştikin dışın bir Osman da yani xubide peşi belki bibe engel peşi kavajı tecekkirin. Pişti ku darbel Hazreti Ali dikin o Hazreti Kurevi Hazreti Hasanci ku ikna dikin dıtırsinin çi dedin ki اوج مجاركا بسري خويا دبي معرف مثلا حسن جي معرف مجاركا بسري خو بقردس خو يك خليفه اعلان دك نادو يدل تشكي نو دردك به او تشتي نو شيه حتى دما عثمان وين افدر داجي
اوکی هبجی لی دویا وقت دولت و امبیجن امرا و عمرا یعنی دو ارکیوسا تونه بو چما تونه بو د دوره حضرت عثمان دا دوره حضرت پیغمبر دا حضرت پیغمبر یک اتوریته بو یعنی ببیجن دست لافدار او بو yani یک اتوریته بو چما ام دویم دا عالی مجارین جواکی دا مجارین اولی دا اگر کیجا عالی جیانه دا عالی باوری دا بیا رسول الله علیه الصلاة والسلام بگو تا چه او بو یعنی جدایی که ام ببیجن اویا دولت اویا دین او که گوستنه بو ها هیدی دما خلیفان دا چه بو بوجی لی حتی دوره عثمان کو تام تفریق شد به کتی دوره ام ببیجن امویه اقتدار امویه ایدی دبه ده حبوه قروم جهفدو دقته ام ببیجن عالی دین و دولت نها دین دبه وکا ام ببیجن اوانا که علما تمثیل دکه بله دگوتنی دا عالیه معنوی هم بیجن علما ویا تمثیل کن اری اویانه که دکن دگرن مرکزی ناوان دا حمودشتی دولت جی دبه رول دولت جی دبه وک پارستنا دین دکه بله yani em bibêjin wa diparêze dolayısıyla erka zorê devlete بله ji bo çi dîn dike merkezê ku hemû kirinê xwe îzahata wî bi dîn bike meşruiyeta wî bi dîn bike دین خورد که پرده yani pêwîstiya devletê li ku derê ji bi çi hebe dibe wê serî li ewkê bide serî li ulema bide şima serî li ulema bide ji bona îzahatekî dini bine jêra çiye mesela diviranekê de dibe din dibe mego digre merkezê pekî sultan çiye tu zanî dibe sultan jî wekîlê xwedê ye zîlullah li rî erdê ye ji ber wî jî got yani xwe dike jiyê pêxember esasında sultan dike jiyê pêxember çima dike jiyê pêxember yani peygamber vahiy dikirt neyse vahiy ji xwedê dikir ji insanlara tebliğ dikir işte ev ya halal ev ya haram ev ya rast ev ya şaş ev ya adaletli ev ya adalete ev ya zulme ha ev yani ki ji li ser navê xwedê li gora pêwîstiyê devletê li gora pêwîstiyê iqtidara xwe li ku derê dema îhtiyacê wî çê bibe ji bo civakê zanî îxna bike ji bo civakê bêteng bike wek hedîsa kuêja te got yani îftira li pêxember aleyhissalatu vesselam dike û dînekî li gora xwe de afirîne dînekî li gora xwe de afirîne di hedefa wî de jî dînê xwedê ye di hedefa wî de jî ew dînê ku bi rêka hezretî pêxember aleyhissalatu vesselam hatiye tebliğ kirin bide ji bîrkirin bide tunekirin ew dînê ku yani ewî afirandiye bide kirin na Muaviye di destpêkê de mesela yek jê kirina wî em bibêjin çi biye di destpêkê de kirina wî dest bi camî û çêkirina dike yani mîna îro camiya zêde dide çêkirin tilê mezet ki aynı mîna îro camiya zêde dide çêkirin çima camiya zêde dide çêkirin li ser navê xwe xutbe dide xwendin di camiye de insana bi vî dînê ku yani vî dînê ku wî afirandiye vî dînê ku xizmetê ji wî rabike ku ji holê bide rakirin bide ji bîrkirin yani bîne wî camiya wek hepseka bê ew yek em bibêjin zindaneka bê kelepçe wek zindaneka bê qerdiyan ji bo rihetiya xwe nahal wê derê çi dike di hedefa wî de di mînbera de destpêkê de kî ye qerdiyanê wa pir xurte mamoste nebê qerdiyanan wila me la yani alimê ku bixwaze yek alim beraberî hezar qerdiyan ye bije cemaetê dernekeve kes dernakeve nahal li wê derê çi dike ew tiştê ku ji Bizansiya hîn kiriye di aliyê rêvebirina civakê de di aliyê destsedadariyê de di aliyê devletê de yek bi yek li ser navê dîn dike meriyetê lê hêja ku meriv jî bibêje yani evyanekê jî ne tiştekî wisa ku ji meriv re ecê were ji ber ku kalikê wa bixwe jî
جبر و ناخوخی دنابر وان و حشمیان دا کالکی و بخوشی دمین دریش دم لشامه درباس کریه بخوشی لمکه درباس نکریه یعنی تجربه وانی کو بیزانسیه چی کریه دوزانی دولت چوا برایدا برنه zulüm bir şey var ikirne, ve tecrübe var akalki ümmeye da hatta ve deme hebiye. Malume pişti ku Hazreti pişti ku Muaviye bakhoji biye vali ve şunatırcı şu ve hatta devra Osmanlıcı o pişti vici daim li Şam'e biye. Yani Jinezik da hem Bizansiya naskiriye, Jinezik da hem Sasaniya naskiriye. Ku çeva biye halifeci ji xwe bürokrasiya xwe ji yani wan em bibêjin kesên Bizansî an jî ji wan kesê Sasaniya dagirtiye. Yani görünür de em bibêjin wek xelîfetiya wek împaratoriyek yan em bi dewleteka Müslümana be jî lê di esasa xwe da tenê navê wî de gijbiye. Yani Bizansî biye Emevîtî yani dikirini xwe di pratikê xwe da. Ha mesela em bibêjin balkêje tiştekî Mamoste ev mijar wek me got pir dirêj e û çend bernamecî têrê nakin deqê me hindikman gotinê xwe dawî belê kerem ke. Yani gotinê dawî bi rastî em ji têkiliya em te devam bikin mamoste têkiliya yani têkiliya Emeviya o dibe o ulema minaka bidin maruf kara bibêje mesela çıkas alimê ku haqiya ku Xwedê emir kiriye ku parast ve evananekî serê wî bi awayekî pir bê ehlaqî winda kirine. Ji vananekî yek jê destpêkê me re bibêje Hezretî Hüseyin ji xwe Kerbela li ser zimana ye. Yem bibêjin ji wiyanekê di pê wî da Zeynul Abidin tîsa torunê Zeynul Abidinê kurê kurê Hezretî Aliye. Yek jê Ali bin Hüseyin. Ali bin torunê Hezretî Ali bibexşîne. Torunê kurê torunê Hezretî Ali ewiyanekê jî ji ber ku cara yekem li hember zulma Emeviya Rabiye bi destê Hişamê Emewî serê wî hatiye jê kirin û li ser nava çadira hatiye gerandin dibe li ser tepsiyê birine danêkê eviyanekê li ser çadira xistiye ji bo ku be îbret ji bo ku bibe yani civat bê tevzandin piştî wî şewtan xweliya wî jî avêtine bayê. Yek ji vananekê İmamê Azam e ji ber li hember vê kirina Mamoste em nekevin vê mijarê ev êdî bernama pêş de bila bimêne ji ber ku zêde servanan dixwazin bisekirin ji bo temaşevanên me bizanibin ka va Emeviya çi kirine çi anîne serê alema İslamê heta ku em rojava xwe ya îro jî bikar bin fêm bikin divê em wê pêvajoya Emeviya baş binirxînin. Yani Emeviya براستی darbe tenê li Hezretî Alî nekirine. Bêguman. Emeviya darbe li İslamê bixwe kirine. Li dînê Hezretî Muhammed li rastiya Hezretî Muhammed kirine. Di ji Emeviya û heta îro jî di nav da çi kesekî ku olperestî bike bi olperestiyê siyasetê bike bey ku siyaseta Emeviya bikarbîne nikare bimeşine. Yani minakê wî meriv kare îro jî bibêje. Taybetiyên Emeviya ev bûne. Taybetiyê olperestiya saltanatiya Emeviya ev biye. Yek em bibêjin prestîja olê xebitandine bi prestîja olê bibêjin aliyê aboriya civakê desteser kirine bi desteserkirina aboriya civakê jî civakê ji xwe ra kirine yani ji ebdîtiya Xwedê kirine ebdê xwe kirine kolê xwe. Taybetiyekî em bibêjin ew ka Emeviya mayîn jî dibe Emeviya di dîrokê da her tim bi hêle û îftîra li însanê ku di nava civakê da gotina heqî û rastiyê gotibe ku neketibe bin emrê wa
اطاعه خدای کربه اطاعه و نکربه د دسپیکی دا آنی نشبونا کوا اتبارسız بکن yani رومت آوابش کنن بوی رنگی نزیکی وابونه افتیرال واکرنه لیستیک واکرنه اگر که بوی رنگی بسر نکردن آنی نه کسی که اولدارن دمی yani ام بیوجه علماء دمی آنی نه آن آیت قرآن آن حدیث پیغمبر علیه الصلاة و سلام بواشاز دانشیرو فکرن بروواجی آنینه یا نرخاندنه آنجا حدیثه که آنینه افتراء لپیغمبر علیه الصلاة و سلام کرنه به دست مصنفه کی به دست محدثینی کی برنامه پیش ده بخیر و سلامت امی لسر حدیثی که معاویه بخواه لسر پیغمبر اوی درمه کرنه لی آنینه بیوه کرنه امی سر بسکرن دمام قدیم هموزه بله گودنا داوی بله ماشاءالله من نظام صحبت تا گرک خوش بو از نظام چادر باس بو yani مجاره امویه براستی ام دبی چند برنامه دنا جبرو شوندا یک تکلیه وان به مالبات پیغمبر علیه الصلاة و سلام را به اهل بیت را تکلیه وان به علما را تکلیه وان به جواکی را دبی پیلیسه ام یک بگرندست من تماشاوان مرا امی وانا زلال بکش برکو مسئله پر گرینگن اگر کو تماشاوان ما بشو پینن و یه پیجیل بنده بسکنن از باورم ویج مرا دعا جی بکن و ممنون جی بپنج برکو مجارن هر تمی هاتنه نخماندن هاتنه و شرطن هاتنه گوتن پیوستن گرینگن مالا و آوا گلک صابن مامسته yani ve haftayı bile avqası be gelek sabın برنامه دنجی انشالله می هیوی جواب کن هون ورن هم گله کیف خوش بن و هون بنجی و گله باش به داب و اف مجرم بهتر و به دکارم هوا کی بتنه ببیجم yani bu kurtahi emevi diruka İslam'da bengaha ol yani saltanata ol perestiye abetine دو ام ببیجن مرحله دویمین قابیل و هابیلتیه yani Haşim و Abdüşşems'in yani Abdüşşems dolayısıyla Emevi dibe merhale düyemin eba kabiltiye malume kabilti despeka hişmendiya fitneye civakiye jibonavi dibe çi kese ku din kirin amureki siyaseti çeva iro ku em dibinin bira baş bizambın ewyane ki koka xo neseba xo ji kabiltiye digre وقتا بحثا قابل و حابیل که مگاز بیشم ما مستا اوجی مجاری بسری خونه پر مجاری کوری خوشن مگاز بیشم قیف نسم بولن آوا وای و آنها گوت بله دلم ده درباز بوز بپرسم من مهج از خازم جار دجی درباره وی مجارا نخوشینا کرونا دا هوا کی ببیجم براسی نخوشینا کی هه ام ببیجن اف نخوشینا وی yani vekirna wî çi ye ne karê me ye em ê nekebin wê derê lê tiştekî heye karê her insaniye karê her kesê ku doza mirovayî li xwe bike em dibînin roj bi roj baştir û xweşiktir em dibînin ku pergala kapitalîst dixwaze evyanekê bike bi awayekî sînsî dixwaze evyanekê bike zemînekî bingehekî ku ji nû da xwe bide ava kirin îzolasyona civakî dixwaze mayînde bike ku civak ji hevdû wisa îzole bibe ji hevdû qutkurî bimîne civak neyê berhevdû dê 700 milyona kes carek di neyê berhevdû dibe em hişyar bin dibe em hişyar bin em baş bizamin ev yanekê nexweşîna mezin vîrosa mezin ku em li hember hişyar bin hişmendiya olperestiye ye hişmendiya diktatoriye ye hişmendiya kapitalizme ye ji bona viya jî dibe em jî viya bikin bingeh em jî viyanekê bikin destpêk em bê hişmendî û vîrosa herî tehlikelî têk bibin ji bona wî jî em ê tifaq û alîkarî û hevgirtina xwe ji her demê xurtbik bikin car dijî meha rojiyê meha remezanê pîroz li hemû alema İslamê pîroz dikim û Xwedê Teala bike vesîle ji bona gelek destpêkên nû.
برای تماشاوان نجات سعید جیمه گوش بونا ما روزی جی امجار کردن بجن ما رمضان پیروز به بخیر و سلامت وری مجارا من روزی بو من سعید هنکی بحث کرد دمام افقاس بو حتانی برنامه اکدن هنشاد و بختوار بن بمن بخیر و خوشیه ده. الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه من علي أسبشتك